Welcome to Aubrey Action. As you can see, this is just a selfie. I was busy watching Makazi performing here. I just came here to you with mini the announcement nenyago ito okay from today tomorrow machiromba machiro kana zvezo but tingasipita Monday ine ndo ndichikondisira like retro vent rap ndiko act ndakanyimbo dzakare dza vent rap usina uri mini ndingazo nditoti announcement or like ndiko takanyimbo dzakazina bona nodziya ngwaso dzonobva dzimwe dza hone fedzi I'll be bringing them to you nyimbo dzakare votondi vonyi ndodzumba dza Wadolf dza vonyi skerere vonyi dzela nyimbo dzakare radalamo dzote pfu vandicho disakavewo uri nipfe uri kale muzika ni kale hone feno venda tiri okay limo pungo la thokwa ndavanya nzindori nne Aubrey Mangenge uthoma machilo ngamgibela kana uthoma na musinga mgibela hono yona musinga 3 kana 4 ndo ndika NTUMBU mapfura online radio ndo ndiko nitira kasho ine yabidzo pfi Van Music Top 10 kana Top 20 ine ya world of music wa venda fedzi tiri ndichikatri nido dipina udo dipanga manda tiri mara fedzi zvona musindi hezwi ndizo munivuzori okay from now on ndo na muzika wa kale ka ndiko react na kanyimbo dzakazina na ndono dzipfa ndo dzekano dzihangwa I will go and dig up or dzive hone react kadzo rombule zvakale ridipinenga zvakale tiri ngori venda talent ione nyimbo dza matakeni ndikale dzihone rido dipinda nga manda arise panda subscribe to my channel. This is an announcement and uthoma ngamgivela honoyu wa zvino une wakota zvino ndidzo ndika NTUMBU mapfura online radio ndichiko upa kasho ya matakeni nga manda ine ya do dipesa nga manda nda kana nditori mini nzanzona udo dipa nda